South Uist has my health. Get mi fuireach seo bheit mis céilte ach an háas leis na héalainn. Ba físam nach bíoh óptichanam an Uibhist in óptichanam an son í dhéanamh. Tá físam anna glasach go bhfuil múid go bhfuil barach chuil na hacanú seo. Hengus an hesin fiochan tú bí barach rutan ag go chláán na chéil teolach le Gaelic. Hanne musmúneach go bhfuil corman go leoram. Agus se ha mí a gopur go matrang a fiochan dí sinna leasachadh. Cille Bhrìghde begin is 8 míle díag tuha mé balla glasgow. Smisje Beathag ag sa mír bhí fuireach an Cille Bhrìghde fat mo bheith. Guthan Gaelic ar a bhíach am an bh mi dáblaí na gúis, chainneal mór an gabhrain an sa bhaile. I dhéanann seo ha mír mi hína chuirrtaach le luch labhart sóirte, trúr ag a bheith scéalachan go maith de Gaelicte bhuamsa, trúr a ha go mór a feuchainn ní fás a háistú Gaelic an sa bhaile. Fásúas an Uibhist go maith déifrite na glasachó, charáléid le dhéanú och bhana dóile, gúta sinna go amach, thula fiscar na gachéis sa scóil, bacad chud machad a dítig. Channa go déifir díte an bóta machad chuig. Ha mis múneach ag nid a mi fásúas hat a chud mi luach is na bha ma hemi chealaram. Saun as an jelan skianach saun a staffan a bha mahad agus saun a Uist Jés a hama bhahad agus mar sin bha an dathú bha sin gamáláte acam balasan déifrite, fachlan déifrite agus díadach bearstas de chanan ma hemi chealaram. Bím dosús a hula saunrich is drusnia itir sin eis by mi feichainn teolach dói an trai. Hánig mí glasachúteach na bheit mí 6 bliain na gúis, agus bheit mi don choláist agus ag an námsinach bheit mí son go social work. Agus nó sin gan mí glasachós, cheannig mí tuis, hech mi sé duineachams, fós mís bheit clámacin. Beter gás a glúsad go tìr-mòr na a mi ansan díadach ag déige díamh blianna. Sáú bha mí sonna gáil gan nálchaid agus me sééis go bhar son rutain i dhéanú stúin na scólaigh beter gút glúsad. Agus son hiad term fat cha mi cíndach go mi a ránich a thulahaige i géirí jachi agus gachtra ba hí cin jachi bha mi ránich a tídig a glasachó. Ach sé sin díad a fa físam go sin a bhacam ní dhéanú. Can ich chláán cynne sin dul gacha a Uibhist, get cha chláán a cha ruchas a docal an a glasachó, hásan smunca Uibhist a dachaíachchasan. So anna dói ha mi smunca at forstanach, jebbat thula corm rutan dhéanú tìr-mòr a seo dachaíachcha, ach jebbat gacha a Uibhist, coil sé geolas, coil sé chultar sa thulis na dul an Uibhist. Hanne musmúneach a go bhfuil corman go leoram. Agus se ha mi a gopur go matrang a fiochan dí sinna leasachadh. Inus tá teacherile acin as a scóil seo agus ha sin go chuideach go mór agus ha sin gopur leis a chairsnach agus leis a bhunscóil gus fiochan dí groichin tuhmúna scóile a chuirte dúirt. Tá corman ag scóil a hiúntaobh na Gaelic. Thir míon bhót náisiúnta fiolm díte agus an sa scóil ha corman acin ciúil. Chóirtan be barach rutan ámach, heism go le dudamh agus ha dudamh de gúine na chéil Gaelic achcha, na bheit an scóilte dún just sin opar scóil. Bheit fuasta go leor gunne léing sa Gaelic, scrín Gaelic, cin sin thula sin, s bheit pant na ile nach boring. So bheit sinne ar taich gaisan, bhín FaceTimes as fónach go pant an ile sa féin nach céistin gos mi sin interhengacha gaisan, agus bheit a begún acams go dhéanú bhí Jennifer go dhéanú cuiteacha goach. Ha mi smúnta go bring barach Gaelic an Uibhist, or bíon ha barach Gaelic sa chairsnach na han seo cant sin bútin eis feichainn dúine beta prínstan an Gaelic. Ha tar dúine an cuiteach cantar ó hocha fortnach go le Gaelic acu, ha sin nach scanne bochnach dúntaich mis a Gaelic. So mis smúntin in iscail tar dúine tiction chu cutamach sa ha Gaelic, so cutamach sa ha Gaelic go chumbal beo, agus na corman an heicláán an na Gaelic an is go forstanach a háisin is na scóiltin. Na clástíchan acam bha mi go mór a ferach cin gorát fémach iad teacher a bha céilte dua agus bha mi sonna bhí am gaisan. Ach mar a begurrá na teachernos na hiún a tostaich go ha bhín iad a bhí fudach an na heo agus an nist féime mira ha mi uamhasach trang an nist a fiachan ni cumail suas leis na húdat a hacin a dul an seo agus ha sin snocraí eichcin.